Na uklanjanju komunalnog otpada na području Čačka svakodnevno je angažovano 20 ekipa. Dnevno se prikupi 110 tona mokrog i nešto više od 10 tona suvog otpada. Iz godine u godinu put deponije Duboko se preveze sve više raznih vrsta otpada. Grad se svakako širi, a samim tim i mi na neke mjesta, na nekim teritorijima mi širimo našu uslugu, tako da se samim tim povećava i količina otpada. S tim što nam je cilj da smanjimo učešće mokrog otpada, a da povećamo normalno primarnu selekciju, odnosno suvu tu frakciju, da povećamo da bi smanjili mokar otpad koliko toliko. Pre 2 godine počela je izgradnja reciklažnih ostrva, sabirnih mesta za selektivno odlaganje različitih vrsta komunalnog otpada. Reč je o jednom od savremenih načina rukovanja otpadom i predstavlja korak napred u kvalitetu pružanja usluga iznošenja i deponovanja smeća. Na području Čačka trenutno su izgrađena 23. Kontejnere smo postavili na nekim žarećim problemima gdje smo imali ta mesta gdje se nekontrolisano odlagao komunalni otpad. Već smo mi tu pružali uslugu, već su tu bili postavljeni kontejneri samo za mokar otpad i tu smo gradili taj reciklažni plato koji je normalno jedan plato koji je betoniran, ozidan, stavljena mreža i napunjen sa kontejnerima. Problem je donekle rešen. Na nekim mjesnim zajednicama imamo stvarno i saradnju sa građanima i dobre rezultate. Tiče se toga da se otpad selektuje i odvaja onako kako je propisano, dok na nekim mjestima može da bude mnogo bolje. A upravo jedno od mesta gde bi trebalo da bude znatno bolje jeste između Mršinaca i Slatine. Uprkos postavljenom reciklažnom ostrvu, razne vrste otpada se mogu videti mimo njega. To je od strane komunalnog preduzeća urađeno kako treba. Sad pitanje je naše kulture i odgovornosti za to. Naviknut ćemo se. Očigledno, gledajući okolinu ovoga da još se nismo na to navikli, šta da vam kažem. Valjalo bi da nas neko poduči. Edukacija je potrebna. Smanjen je broj divljih deponija u gradu, građani se informišu i dobijaju od nas informaciju kako mogu bezbedno da odlože otpad koji nije za kontejnere, za posude. Međutim, komunalni radnici sve i svašta zatiču u kontejnerima. Dok sam bio na seoskom području, katastrofa živa. Mislim, bilo je keradi i ovaca i svinjadi i prasadi. Znači, nema šta da lažu. Grad Čačak za narednu godinu planira da opredeli sredstva za nabavku i ugradnju podzemnih kontejnera, kao i izgradnju reciklažnih ostrva u mesnim zajednicama. Predviđena je i sanacija, zatvaranje i rekultivacija nesanitarne deponije smetlišta Prelići.